मंदिर पाखे पहुँची जाए पाख आम भर जाइए आसिक पहुँचल आसिक आम फ्रेश होकर मंदिर भर को ठाकुर दर्शन करूँ। ये आम सैन्यगण चलती राति अधरी चोर परिका ये भूत तीन मांकड़ आमर आ तीन मांकड़ आगे अच्छा पछगेट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आम आसिक मंदिर समय पहुँचल हाँ हेलो हेलो दर्शन केमती है माँ घर भल हो तो अच्छा तारिणी माँ तुम समस्त मनस्कामना पूर्ण देखो आज बहुत भिड़ अच्छे मंदिर में बर्तमान भीतर भी बहुत सारा भिड़ अच्छे आम मंदिर दर्शन कर बाहर आसिक फोटो फोटो उठाऊ ना बाबू इडली खावा कहला बरा सब किए मकई ना मोबाइल इधर पसी जा नाली मंदिर
ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ ପୁରା ଫୁଲ ହେରି ଗଛ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ହିଁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମନ୍ଦାରର ଗଛ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଛି ଫୁଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେଇକି ଚାରିଟା ଆମେ ଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭିଉ କେମିତି କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୱାଟରଫଲଟା ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉ ଚାହିଁପାରୁନୁ ଉପରକୁ ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେଣି ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ହଁ ହଁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଉଟା କେମିତି ଅଛି। ମସ୍ତ ଏକଦମ ମସ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ହଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥିଲ ବୋଧେ ତମେ ଯାଉଛି। ୱାଓ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି ଯୋଉ ଚପଲରେ ଦିନେ ବାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ କିଛି କ'ଣ ପାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ମତେ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ନା Happy Diwali! Hey, jolly पाखु को जाओ नहीं क्यों पाखु जाओ ए तमे दिने ठिया कोन बैठले लुचि गिर बहु भलिया हमको दियो बाण दियो